teman-teman, kembali lagi dengan kakak teman-teman. Nah, kali ini kakak ingin mencari mainan lagi teman-teman. Wow, kira-kira di mana ya teman-teman mainannya? Wow, apa itu teman-teman? Wah, sepertinya lahannya luas sekali teman-teman. Wah, di sini ada pohon apa teman-teman? Wow, kira-kira di mana mainan teman-teman ya? Wow, ini di mana? Wow, sini ada kandang ayam teman-teman. Wah, sepertinya ayam udah ada teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, di sini ada ondel-ondel pocong warna-warni teman-teman. Wow, ada 6 anak ayam. Wow, ada warna oranye, kuning, putih, dan biru teman-teman. Wow, mantul. Nah teman-teman, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Yuk kita mencari lagi teman-teman. Wow, ini rantingnya mudah sekali teman-teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada Upin dan Ipin dan sepasang ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Wah, ngapain ya Upin Ipin di kandang ayam? Wah, widih. Nah teman-teman, kita mencari lagi teman-teman. Wow, mana teman-teman ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada kura-kura teman-teman. Wah, kura-kuranya sepertinya bawa anak di atas teman-teman. Wah, kira-kira bisa jalan teman-teman ya anaknya? Wow, mantul. Wow, dia bisa berjalan teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, mantul. Nah, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Kita mencari lagi teman-teman. Ya teman-teman ya. Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada pop-it teman-teman. Wow, ada pop-it Luffy, ada unicorn, ada ayam, ada bebek, kupu-kupu, dan ada bola teman-teman. Wow, mantul. Nah, kira-kira gimana lagi teman-teman ya? Wow, apa itu teman-teman? Wah, ternyata ada seekor sapi teman-teman. Wow, mantul. Gitu teman-teman. Wah, kira-kira sapinya mau kemana teman-teman ya? Wah, dia menemukan teman-teman. Wow, ternyata dia menuju ke 3 ember teman-teman. Wow, mantul. Ternyata ada 3 ember teman-teman. Wah, ternyata ada ember warna biru, hijau, dan pink teman-teman. Nah, kira-kira kita buka teman-teman ya. Kira-kira isinya apa aja di ember ini teman-teman. Kita mulai dari warna biru teman-teman. Yuk kita hitung 1, 2, 3. Tada! Wow, ternyata ada bebek teman-teman. Wah, sepertinya dia naik motor metik teman-teman. Kira-kira mau kemana teman-teman? Wow, wow, jalan teman. Wah, kita buka warna hijau teman-teman. 1, 2, 3. Wow, ternyata ada Doraemon teman-teman. Wah, dia juga sama deh. Lagi mau naik motor teman. Kira-kira ngapain teman ya? Wow, ngacir teman-teman. Wow, mantul. Nah, kira-kira di warna pink ada apa teman-teman ya? Wow, ternyata ada Hello Kitty teman-teman. Dia juga sama mau naik motor teman-teman. Yuhu. Wow, mantul. Widih. Kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, ternyata ada sepasang ondel-ondel teman-teman. Wah, ternyata yang satu ada kepala teman-teman. Wow, lagi ngapain teman-teman ya? Wah, widih. Yuk kita mencari lagi teman-teman. Di mana teman-teman ya? Wow, di mana teman-teman? Wow, apa itu teman? Wow, ada seekor panda teman-teman. Wah, lagi ngapain teman-teman? Wah, kira-kira dia mau kemana teman-teman? Yuk kita ikutin dia mau kemana teman. Wow, mantul. Waduh. Ternyata di sini ada topeng dan 2 topeng teman-teman. Ada topeng ondel-ondel dan topeng Ultraman teman. Wow, mantul. Kira-kira di dalamnya ada apa teman-teman ya? Kita buka dari topeng ondel-ondel. 1, 2, 3. Wow, ternyata ada kepala ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Yuk kita buka lagi teman-teman dari topeng Ultraman. Kira-kira apa dengan teman-teman ya? Wow, 1, 2, 3. Wow, ternyata ada 3 mobil Tayo teman-teman. Ada warna hijau, biru, merah, dan hijau teman-teman. Wow, mantul. Nah teman-teman, sampai di sini teman-teman video ya. Jangan lupa ikuti terus channel kakak. Like, comment, subscribe, dan share.